So korang punya kaki tak tahan. Kalau you nak I share satu step untuk korang dengan cepat punya, senang punya, semua orang boleh buat punya, step ini. Okay, mari kepek kertas. Perlu kamu tanya kawan-kawan letak 5K. Kalau tak boleh kepek kertas ini macam asyik nak jatuh. Korang pergi kepek something yang ada ketebalan. Bantal, pampers, kotak kosong boleh. Macam ni kepek. So you tak lah. Macam ni susah asyik nak jatuh kan. Untuk kawan-kawan yang tak boleh kepek kertas lah. Yang boleh kepek kertas, kita kepek kertas Okay, kemut. Sebab sekarang bukan sangat kenyang kan. Ini kemut. Kuat-kuat, badan tegak. Sini macam apa? You punya badan. Relax, turunkan bahu, panjangkan leher. Perut you kemut, kaki bengkok sikit, kepek you punya kertas, and then angkat tumis sikit-sikit. Bila you angkat, badan you kena stable. Kalau you angkat jatuh-jatuh, pegang sesuatu. Then you try to angkat tinggi sikit. Concentrate bahagian kaki dulu. Kalau badan sudah tegak dan boleh stable, angkat tangan, baru you tepuk you punya ketiak. Okay, mari, tepuk. Tanya kawan-kawan letak 5K. Bermaksud kaki sudah kuat. You tahu tak? Bila kita start berumur, kaki kalau dia dah start rasa macam you, kalau start rasa kaki you sudah tak tahan berdiri lama, ataupun sudah tak tahan nak berjalan, you punya penuaan berlaku dekat badan akan sangat laju. So kaki sangat penting punya kawan-kawan. Jangan ingat kaki sakit saja semua orang pun sakit. Tak ada lah. Sini umur hebat-hebat pun tak ada sakit lagi kaki. Okay, tukar. Ini senaman seriously lah. 1 hari, 2-3 kali pun tak ada beban ni. Dia hanya bagi punya kaki kuat sahaja. Toksik, lemak, angin, busuk, bau badan semua kasi buang